Projekt Dunajski region możliwuje wszystkim členom, żeby легчейше dostali sredstva z fondov EU, a Dunajski biznis forum dobry prepatrunok i ekonomskого i privrednog stanu u regionu, povedzene na nješkajšoj konferenciji. Podpredsjedatelj pokrajinske vlade Miroslav Vasin hvalil, že Dunajski biznis forum ma za cilj, že bi porovnal ekonomski kapaciteti Vojvodini i Srbiji s kapacitetami država u okruženju i dal prepatrunok ekonomskog i privrednog stanu u Dunajskoj regiji. Predstavit ćemo svim učesnicima privredne potencijale Vojvodine. Upoznat ćemo ih da je Vojvodina najrazvijeniji ekonomski region u okviru Republike Srbije sa svim pokazateljima koji prednjače na nivou naše Republike. Zapitat ćemo svakako da savete kako da ti rezultati budu još bolji, kako da konkurentnost Vojvodine bude srazmerna konkurentnosti regiona u Dunavskom slivu koji primenjuju Dunavsku strategiju i siguran sam da ćemo u ovo 3 dana dobiti i mnoge odgovore. Dunajski biznis forum bude trvati 3 dni, a tema tohoročnog shodu konkurentnost i otrimujući rozvoj s ciljem zvekšati zanjatost mladih i zastanoviti ih odhod do inozemstva.